Ka Meghalaya Board of School Education hak artarik unaitung kalapan bana ban penlong ya ke examen jangka secondary school leaving certificate bat ka higher secondary school leaving certificate nado ka khat artarik hado ka arpo tarik menta unaitung. Na gebentagi kena pule ki bamshim layolat benele ekini ki examen namar bakile bed uknyang jingpang COVID-19 bat don ke bedairu ki high risk contact. Menteri Ketenat Pulih Putih Kejala Meghalaya Ubala Kemen Remboi Ula Pentip Baka Meghalaya Board of School Education MBOS kan penlong ya ke eksamen na kebentaki samla pulih kibam syamlayo benele ke eksamen namar kejingyo ka klam COVID-19 ne kitu kebelai kendo ikibayo ekene ka klam. Bad ula penpau ke jingkermen bagini kena baro kinyo benele ekene ke eksamen. Henry ladaja bagini samla kimyo benele biang menta ka kentiru on omla ban penlong biang ke eksamen na kebenta jongki. Ubala Kemen Remboi Uloong baka embos kan syem ya borok kilat kelenti bad on board renti igijing betha ketenat kakot kakya ban penti kena bagini ki eksamen kin yat bet yat renti. Ha ke eksamen HSSLC ne ka kelas 12 ha ka khat artarik unaitung. Kanon ke eksamen ha ka subject mathematics, home science but geography ha ka pormen step. Kata na do shpo bejemen step ha do shi bejemen sngi. Bad ha ka pormen sngi pat kata na do ka por ar beje ha do san beje jan met kandan ka political science. Haka kat lai terik men-step kandan ke subject elective language, biology but business studies, but haka por mensengi kandan ke MIL but alternative English. Haka kat sau terik pat haka por men-step kandan ke subject economics, but haka por mensengi kandan ke education. Haka kat san terik men-step kandan ke history but physics, but haka por mensengi kandan ke sociology but entrepreneurship. But haka arpo terik haka por men-step kandan ke subject chemistry, accountancy but philosophy. Bar ka performance ni kandan ke subject English. Hak eksamen SSLC ne ke matrik, hak kat artarik kandan ke subject English, bat hak kat lai tarik ke social science. Kat bah hak kat sau tarik pat hak performance step do shpo bejemen step ado shi bejemen sngi kandan ke eksamen hak subject health and physical education but computer science. Kat bah hak performance ni nado ar beje hadu san beje janmiet kindan ke Indian languages but alternative English. Ka exam ban ailat ya gitu kibam yo ban yele ya ka kelas 10 bar kelas 12 ka menne ke sni ka embos kala penni ya ka rutin kan sedang haka khat arterik bahkan kut haka artotrik baro ki arteli kini exam pi kini ke exam ki don haka ki kelas 12 ki ban yele baro ka state ki badu rentang kendai ku arngu but ka kelas 10 tang kendai pu prangu but den ta kadau haka wewe sentar ka babun sentar ka dai kindan tang sa phongut ki khna ki ban yele exam te haka jing i jonga ni la learn yak experience jing la conduct exam haka ni por ni sembala de bar hanus nenro te ka embos kan shim barok proportion baki student ru ki shim hi barok proportion ba ban ya dai kan ni namar bangim la ban shu a marba kat kumba filatip baya ka result min hab ban declare hapo kalai kuitri nai banyo bana julai arja fuwe nam ta kelas 12 bat ya kelas 10 ru nila untuk keluar kat bala tengim kwa pat ya kan ni ladangim kondak menta ni hab ban declare ka result jom kini ki exam ya ba ladep ya le tengim ki kwa hi ba long kat balang ba alat ba kan ni lang ten ta kadau ngim ban se ban le ya kan ka tegi lara lapmi ya rutin mentakasni khat ar hadu arpheu nam taka SSLC bat kunjuru khat ar hadu arpheu nam taka kelas 12 nam taki neki student ki badu ban yele yak exam jongki hakini ki por ki ba ladu kane kadeka only chance ka ba nin ai te ngimla ban going on te nakarpat yakini kendai fu arngut ke banila kelas 12 bagi kendai pramut banila kelas 10 ba kin take care de bat blame dan takat bat ki pengkre ya kan ka special exam ka ba ke embos kala ailat yaki bakin yale